Zapratite kanal i ostanite u toku sa novim vestima. Islamska Republika Iran danas je zvanično proglasila kraj ratnog stanja i obustavu svih vojnih operacija. Odluka je saopštena iz kabineta vrhovnog lidera Ajatolaha Alija Hamneija i Ministarstva odbrane, nakon višenedeljnih sukoba koji su uzdrmali region i izazvali globalne tenzije. U obraćanju naciji, portparol iranske vojske, general minus major Sajad Karimi, istakao je da je bezbednost zemlje osigurana i da su strateški ciljevi postignuti, zbog čega se ratne operacije formalno zaustavljaju. Naveo je da je, nakon sveobuhvatne analize situacije na terenu i brojnih diplomatskih inicijativa, Iran odlučio da pokaže političku zrelost i odgovornost. Istakao je da je narod izdržao teške trenutke i pokazao izuzetnu hrabrost i dostojanstvo, naglašavajući da je ovo trenutak kada se otvaraju vrata miru. Odluka dolazi neposredno nakon serije sastanaka sa međunarodnim posrednicima, među kojima su predstavnici Turske, Katara, Kine i evropskih zemalja. Pregovori su, prema diplomatskim izvorima, bili intenzivni i vođeni iza zatvorenih vrata, dok je međunarodna zajednica snažno apelovala na Teheran da obustavi dalje sukobe. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozdravio je ovu odluku i pozvao sve uključene strane da iskoriste priliku za političko rešenje. Evropska unija i druge međunarodne organizacije već pripremaju humanitarnu pomoć za pogođene civilne oblasti. Nakon objave u brojnim iranskim gradovima građani su izašli na ulice u znak olakšanja sa zastavama i porukama mira. U Teheranu, Isfahanu i Mašhadu organizovana su okupljanja građana, ali i pored radosti zbog prestanka sukoba, mnogi su izražavali tugu i zabrinutost zbog izgubljenih života i razaranja. Mnogi stanovnici istakli su da se ne sme zaboraviti visoka cena ovog konflikta i da je potrebno tražiti odgovornost za sve što se dogodilo. Međunarodne reakcije su uglavnom pozitivne, iako uz dozu opreza. Sjedinjene Američke Države izrazile su pažljivu podršku, uz najavu da će detaljno pratiti situaciju na terenu. Rusija i Kina pozvale su na stabilizaciju regiona i obnavljanje političkog i ekonomskog dijaloga. Iz Izraela, koji je bio direktno pogođen tenzijama, još uvek nije stigla zvanična izjava. Stručnjaci upozoravaju da objava kraja rata predstavlja tek prvi korak. Pred Iranom su izazovi obnove uništene infrastrukture, rešavanja humanitarnih pitanja i političke stabilizacije. Iako je sukob formalno završen, put ka trajnom miru biće dug i neizvestan. Iran je, makar privremeno, zatvorio jedno od najmračnijih poglavlja svoje savremene istorije, ali borba za mir i oporavak tek počinje. Zapratite naš kanal za još novih vesti.